Polaganjem venca na spomenik kosovskim junacima, predsjednik Aleksandar Vučić odao je poštu svim srpskim ratnicima stradalim u otadžbinskim ratovima. Čestitajući Kruševljanima praznik i jubilej 650 godina od osnivanja srednjovekovnog grada, poručio je da Srbija Vidovdan slavi kao pobednik, kao narod i država koji su se iz poraza uzdigli uvek i pre svega kao slobodni i ponosni ljudi. Ono što je danas za nas najvažnije, to je da Srbija koju su hteli da ubiju i zatru na Vidovdan 1389. godine, ne samo da nije umrla, ona danas nije samo nebesko carstvo poginulih junaka. Srbija danas snaži, Srbija danas jača svakoga dana. Srbija je, za razliku od mnogih drugih zemalja, i sa ponosom to izgovaramo ovde u junačkom Kruševcu, Srbija je slobodna i slobodarska zemlja. Srbiji ne odlučuje niko drugi do njenih građana. U Skupštini grada održana je svečana sednica vlade. Ističući značaj ulaganja u domaću pamet i stvaranje uslova da mladi ljudi ostaju u Kruševcu, svoje znanje i talenat investiraju ovde, premijerka je naglasila da je vlada uložila dodatna sredstva za regionalni start-up centar. Mi smo od kraja 2012. godine, samo što se investicije i radnih mesta tiče, jer je to, čini mi se, najvažnije za sve stanovnike Kruševca, otvorili preko 3000 radnih mesta u Kruševcu i oko 300 miliona evra investicija koje su stigle u Kruševac. Potrebna je još jedna, da rešimo u potpunosti problem nezaposlenosti. Premijerka je naglasila i veliki značaj izgradnje prvog digitalnog autoputa, Moravskog koridora, koji će već naredne godine stići do Kruševca, stvarajući bolje poslovne prilike za ceo Rasinski okrug. Zadovoljan sam što smo doveli i Kromberg-Schubert posle rešavanja bezbroj problema i sa Trajalom i dodatne podrške i Henkelu i mnogim drugima. Razumeli smo poruku gospođe Palurović da pokušamo da pronađemo još jednog investitora, ali moja molba je danas bila usmerena ka Brusu, Aleksandrovcu, opet ka Trsteniku, Varvarinu, Ćićevcu, ka drugim opštinama Rasinskog okruga, ali i sa drugim delovima Srbije. Razgovarali smo danas o tome kako i na koji način da ojačamo ono što imamo državnih fabrika, da pomognemo u najudaljenijim mestima, u najudaljenijim opštinama koje nemaju mogućnost da pronađu investitora. Obilazeći dijagnostički centar opšte bolnice, opremljen savremenim skenerom i rentgenom, za čiju su rekonstrukciju kruševački privrednici izdvojili 10 miliona dinara, predsjednik je zdravstvenim radnicima najavio mogućnost značajnog povećanja plata ukoliko se dobar ekonomski trend nastavi, a Kruševačkoj bolnici pomoć za nabavku magnetne rezonance kako bi se dijagnostika kompletirala. U čast Vidovdana, Dana grada, otvoren je i rekonstruisani trg kosovskih junaka, a na lokaciji starog aerodroma spomenik osnivaču grada, knezu Lazaru, koji ga je utemeljio pre 6,5 vekova. Na svečanoj sednici Skupštine grada biće uručene plakete pojedincima i kolektivima, a premijerki Ani Brnabić dodeljena Vidovdanska nagrada, najveće priznanje grada Kruševca.